Za ovaj drugi deo, hvala na objašnjenju prvog dela, normalno da malo posvetimo pažnju i roditelji da vide neke stvari, jer nekad čovjek teško prihvati svoje greške, zapravo kažu, pa kako, mi smo samo dobro hteli. To ste vi dobro rekli, hvala vam. Ceco, mene zanima vaše stanje. Danas je 4. dan terapije, došli ste, kao što ste rekli, sa problematikom, znači bili ste depresivni, negativni i uz to pored je bilo još par stvari što vas je iritiralo u životu. Kao prvo, da li ste nekad mogli da verujete da može čovjek koji ja da vam pomogne? Znači čovjek da vidi vaš karakter, vidi vas, da li vas recimo u tih 4 dana imate osjećaj da sam ja vas faktički pročitao, upoznao prije vašeg dolaska. Znači kad ste došli je već bila terapija faktički servirana unaprijed. Se slažete s tim? Slažem se. I Ceco, recimo danas je 4. dan terapije. Kažite mi recimo onako vaš osjećaj u početku i osjećaj recimo danas. Velika je prvo razlika, hoću to da najavim. Prvi 3 dana i pola i 4. dana danas su bili napeti još, nisam još vjerovala neke stvari, nisam još shvatila neke stvari. Vi ste me 150% procijenili, znači sve do temelja i mog karaktera, neke stvari opet što ja nisam znala o sebi. Dok to ja nisam shvatila i zaključala neke stvari u prošlosti što su usporili terapiju, i to je, mislim, nešto što ja nisam stvarno očekivala. A kad sam shvatila to sve, danas je bio neki događaj u mom životu što je neopisiv. Danas je ključni dan u mom životu, 4. dan terapije. Neki drugi osjećaj, lakši se osjećam i u tijelu i u duši. Bistar mozak imam, letim kao neki leptir. Danas kad sam i trčala, mislila sam o budućnosti, samo na pozitivne stvari. Sve je bilo nekako kako treba. Olakšali ste mi život i to je samo 4. dan. Ja ne znam kako će to sve biti na kraju, ali znam da je ovo veliki korak naprijed, da je progres već na površini i jedva čekam pravi uspjeh. Također ja. Znači, tek smo na pola puta, još imamo 4 dana. I samo mi još Ceco kažete jednu stvar. Kad ste dolazili sa onom problematikom, bilo je zastrašujuće, znači iritirala vas je u svakom pogledu. Znači, shvatili ste apsolutno tragično jer su ti nemiri bili stvarno jaki, dugotrajni i normalno iritiralo vas je u svakom pogledu. Da li ste mogli ikad verovati da se to može tako brzo, elegantno riješiti? Normalno, uz pomoć vaše, kako bih rekao, i komunikacije, shvatanja, fizičkog umaranja, što ja stvarno nemam reći što se tiče vas, što ste dali maksimalno od sebe. Da li ste mogli nekada verujete da ćete takve probleme, blazne, što ste nekad niste se poverili možda čak samo i sebi što ste znali, ali drugim ne, da to može tako da se riješi faktički, ne kažem u 4 dana, nego da je to uopšte rešljivo jer idete prema tom pozitivnom smjeru i rješenju. Znači, jednom ste došli u blaznim, kako bih rekao, blaznom strahu, neizvjesnosti, da li uopšte ima spasa, niste znali o čemu se radi, a danas to tako onako elegantno prosmeravate iz negativnosti i pozitivnost, kako bih rekao, što je bilo i vidno. Da li ste mogli da verujete da se to može takvi problem tako brzo riješiti, sanirati, normalno kao što ste doživjeli? Iskreno ne, nisam očekivala ovako nešto u životu. Prvo da budem u ovoj situaciji, a drugo kad sam bila i već doživjela to već 2 godine i išla kod psihijatra i doktora i na masaže i na odmore i ništa to nije pomoglo i priča sa ljudima dok naravno nisam pronašla vas. Vi imate neku moć što je neopisiva i ja stvarno ne znam, ali vjerujem u vas i vašu moć i nisam očekivala nikad da se izvučem iz ove negativnosti, iz neke rupe
neke tamne rupe, vi ste me izvukli i tako olakšali ste mi život, iskreno. Hvala, meni je također drago. Evo, ovo je Ceco zadnje pitanje. Recimo, čovjek je mlad, pun sebe, čak ne vere nekad sam sebi. Nekad ne vere ni roditeljima, puni sebe, lebde. Znači, omladina. I recimo, pojavite čovjek, vidite recimo reklamu ili neki bilo koji spot, recimo kao ove što snimamo. I sad sa stališta pogleda mladih omladine, što nekad, kažem, ne veruju ni sami sebe, kamoli meni. Kako ste vi mene, recimo, doživjeli kao vidovnjaka? Danas su ljudi veoma skeptični, normalno, postoje prevaranti, lažovi, postoje dobri ljudi, ja kažem, postoje dobri ljudi, postoje loše, postoje dobri vidovnjaci, postoje loši. Recimo, kako ste vi, kao jedna inteligentna osoba, doživjeli mene kao vidovnjaka? Da li ja miješam religiju u vidovnjaštvo, da li znam svoj posao? Kako ste me recimo doživjeli kao nekog savremenog čovjeka? Možete samo to da upišemo, recimo, vaš pogled do mene. Ok. Ja vas vidim kao jedan normalan čovjek koji iskreno ima neku volju da pomaže ljudima. Ja sam uvijek vjerovala u neku jaču silu, ali nisam nikad očekivala da upoznam nekoga kao što ste vi. Ja sam vas doživjela kao jedna osoba koja iskreno želi da pomaže ljudima, da ih izliječi i to na jednoj prirodnoj bazi. I vidjela sam u vas jednu upornost, jednu iskrenu volju da pomognete ljudima. Shvaćam vas kao normalan čovjek što ima Božji dar, hoću da kažem, i koji želi stvarno da pomogne. Mislim, ja sam još u nekom šoku, još sam iskreno u nekom šoku jer nisam znala kako će sve da to bude, nekako je bilo i malo nervoze, kako šta, ali vi ste dokazali, mislim, svoju stručnost i mene je to iznenadilo. Hvala, Ceco. I recimo kao poruku, evo, 20 godina devojke, ako bi bilo koji mlad, znači ne vezano, ja kažem, na godine, jer nekad su mladi puni sebe, da li je vrijedno, recimo, pozvati mene, snimiti glas, popričati u pravo vrijeme, da se, recimo, u pravo vrijeme saniraju neke stvari kod tih, recimo, specifično, evo, kažemo, omladina, recimo, da li je vrijedno nazvati, pitati, posavjetovati se oko nekih stvari i da čovjek nešto promijeni u ranijim godinama dok ne dođe, recimo, do dna. Šta vi mislite, recimo, koju poruku bi vi dali, recimo, današnje omladini, nevezano na veroispovest i gdje god žive, ali šta bi vi njima dali poruku? Da apsolutno vas nazovu, jer što više čekaju, što više će sebe upropaštavati, neće biti sigurni u sebe, vaš glas, samo vaš glas miruje, znači samo da pozovu, bilo bi odmah to promjena, a kamo da dođu, da budu u vašom prisustvu, da vide kako vi možete da pomognete, u kojem sam se ja lično uvjerila i iskreno uvjerila da može i preporučujem svima da nazovu odmah i da ne čekaju nijedan više trenutak da mi se desi nešto loše. Da odmah čim nešto krene, da vas nazovu i da traže pomoć. Hvala vam, Ceco. Kao prvo, moja želja je bila da, kako bih rekao, da napravimo jedan spot i za naše najmlađe, jer znam da postupanju s njima da im nije lako, mada to neko ne može da vidi u kući, ali tako da smo ovaj lično spot namijenili za najmlađe i kao što kažem, hvala na vašem žrtvovanju i hvala na iskrenim riječima. Hvala vama. Hvala.